Menjua-jua nade baba durang rasmina bagi pesobat Mazmur ija PWK meringan. Mari dage si pelajari ka Mazmurta guna wari minggu si semal si pe-10 duakan. Referen Mazmurta 810 nada dasarnya buat kami do sama dengan F. Mi re mi sol la mi re do la sol la mi re la re do la sol la re do la sol la do re mi sol la sol mi re mi. Mari sinikan selalu kata-kata na. Tuhan bagikan demi kesahan umat-Mu. Ergiteken kam aku ihina, ergiteken kam ngemakamelaku aku lanai itandai kade-kadengku bagi kalak pertandang man keluargaku. Keleng ateku man rumah du kurlah bagi api ibas pusuku. Kalak si deban megombang man bandu tapi aku ngesirate masui. Tuhan bagikan demi kesahan umat-Mu. Ertoto aku man bandu, oh Tuhan, paksa payo ia kapdu aloi min aku, oh di bata. Sabam belin kap lias atendu, sampati min aku alu keleng atendu si tetap. Oh Tuhan, alui min aku sabab mahulikap keleng atendu si tetap. Tulikan min aku sabab belin kaperkuah atendu. Tuhan bagikan dumin kesahan umat-Mu. Ngidasi meriah ia kap kalak si itindas. Gedang ate kalak si nembeh man di bata. Sabab iperdiateken di bata kap kalak musil. Lai lupa kena kalak si ibas penjara. Pujilah di bata, o langit rasdoni, o lawit ras kerina singgeluh ice. Tuhan bagikan dumin kalsahan umat.
Haleluya, 260. La do re mi sol 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 mi re do do mi do re mi do la do re do. Alleluia, alleluia, alleluia. Kesah sirahna ibas Bapa nari, ia mesti ersaksi karena aku nina Tuhan. Kampe arus ngerana karena aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Bujur ras, selamat berlatih.